Aka kimishemeydi at штраф aka. Şunca штраф vereyim mi? Naki. 160 da. İçini açık göstereyim bir onu. Açık olurken ama. Ne? Toyota Estima 30.08.2022 20'dan 15 өткенде Волгоградский проспект. Волгоградский проспекттен тартылған автобусный полоса. Волгоградский проспект 115. Буролда өзім отырамын. Daha bir ön göstereyim. Bu yerden düştür. Адрес Москва, Андропо проспект. Андропо проспект. Toyota Estima. Фамилия ат. Автобус полоса. Ким айтты келбейт деп. Қанша штраф керек екен?